Hello everybody, how are you today? Muraho neza mwese, mumeze mute uyu munsi? Welcome to English Fluency Center. Muhawe ikaze kuri English Fluency Center. This is your English teacher Jean de Dieu from Rwandan. Muri kumwe na mwarimu wanyu w'icyongereza Jean de Dieu Uwingabiye guturuka mu Rwanda. Today I'm here to teach you English vocabulary. Uyu munsi ndi hano kugira ngo mbigishe inyunguramagambo z'icyongereza. And our today's topic is birth, marriage and death. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu ni kuvuka, gushaka n'urupfu. Tugiye kwiga amagambo y'ibice bitatu. Birth, abantu baravuka, niyo bita ivuka cyangwa ivuko. Marriage, urushako and death, ndetse n'urupfu. Ntugire ubwoba kuko nta muntu utazapfa, cyakora hari wese azasanga bakiriho. Don't fear. Now let's get started. Ubu mureke tujye look at the words and the picture I'm gonna show you. Reba amagambo ajyanye n'ifoto ngiye kukwereka. Birth, Ivuka. Anna had a baby yesterday. Anna yabyaye uruhinja ejo hashize. He was born at 1:15 yesterday morning. Yavutse saa 7:15 ejo mu gitondo. He weighed 3 kilograms. Yapimaga ibiro bitatu. They are going to call him John. Bazamwita Yohana. After John, his grandfather. Bakaba bazamwitirira John, bazamwitirira sekuru. His grandfather's birthday is June 16th too. Isabukuru y'amavuko ya sekuru ni ku itariki 16 z'ukwa gatandatu nawe. But he was born in 1957. Ariko we yavutse mu mwaka w'1957. The baby's parents were born in 1986. Ababyeyi b'uruhinja bo bavutse mu 1986. If you look at this picture or this photo belongs to Anna. Niba uri kwitegereza ino foto, iyi foto ni iya Anna. She's holding a baby. Akikiye uruhinja. As you can see, she's smiling. Nkuko mubibona, arimo kumwenyura. Now let us look at common mistakes that you should avoid, dear students. Ubu mureke turebere hamwe amakosa abantu bakunze gukora mukwiriye kwirinda. Uravuga ngo Anna, you say Anna had a baby, not Anna got a baby. Baravuga ngo Anna yabyaye uruhinja bakoresheje had. Had ni past ya have. Anna had a baby bisobanuye ngo Anna yabyaye uruhinja. Ntibavuga ngo Anna got a baby. Iyo got ya get iva kuri get ntabwo ikoreshwa kuvuga ngo yabyaye. Ubundi waruzi ko have ari ukugira, ariko iyo wongeyeho a baby bitabisobanura kubyara. Turavuga ngo he or she was born. Turavuga ngo yavutse cyangwa yaravutse. Ntabwo tuvuga ngo he cyangwa she born or he or she is born. Ntabwo ibyo bivugwa ibyo mvuze. Ntabwo uvuga ngo he born, ntabwo uvuga ngo he is born cyangwa ngo she born cyangwa she's born. Ayo ni amakosa mukwiye kwirinda. Now let us look at marriage. Ubu mureke turebere hamwe urushako. As you can see in this picture, look at the picture and the words as they match and try to understand what they mean as I translate. Tegereza ifoto maze ubashe kumva ndi gusobanura amagambo bijyanye nayo. If you do not have a partner, you are single. Iyo udafite mugenzi wawe mubana witwa ingaragu, uburi ingaragu.
If you have a husband or wife, you are married. Iyo ufite umugabo cyangwa umugore, urubatse. If your husband or wife dies, you are widowed. Iyo umugabo wawe cyangwa umugore wawe apfuye, ubupfakaye babyita ko uri widowed. Widow ni umupfakazi, widower ni umupfakare. Yo rero bose tubivuze muri rusange tuvuga widowed. You are widowed because your husband or wife has died. Uba upfakaye iyo umugabo cyangwa umugore wawe apfuye. If your marriage breaks up, you are separated or divorced. Iyo urushako rwawe rutandukanya, rucitsemo ibice, ubutandukanye cyo bita separated, kwa kundi utandukana, kwahukana, or divorced, cyangwa se gutandukana byemewe n'amategeko. The marriage has legally ended. Ahangaho urushako ruba rusojwe mu byemewe n'amategeko. Look at the picture. As you can see in the picture, this is the wedding. Nkuko mubibona muri iyi foto, ubu ni ubukwe. The man is called bridegroom. Umukwe tumwita bridegroom. Naho umugore ari umugeni yitwa bride. Umugeni turamwita bride nkuko mubibona muri no foto. Harry and Sarah got married. Harry na Sarah barashyingiwe cyangwa barasezeranye. They got married. Iyo go tushatse twavuga ngo they married. They got married in 2001. Bashyingiwe cyangwa basezeranye mu 2001. Married without God is more formal. Iyi married idafite God ikunze gukoreshwa cyane mu buryo bwa kiyobozi buri officiel. They went on their honeymoon to Italy. Bagiye mu kwezi kwa buki kwabo mu Butaliyani. They were married for 15 years. Bakaba bamaze imyaka 15 babana. Now let us look at common mistakes. Ubu rero mureke turebere hamwe amakosa akunze gukorwa n'abantu bose. Baravuga ngo we say Sarah got married to Harry. Baravuga ngo Sarah yashyingiwe Harry. Ntago bavuga ngo got married with Harry. Ntago bavuga ngo yasezeranye ukiriho ngo with. Ntago aribyo ngibyo aribyo ari n'amakosa. Now we are going to talk about death. Ubu tugiye kuvuga ku rupfu. Look at the picture. Reba ino foto ukurikiranye n'amagambo ngiye kubasobanurira. So, in the picture you can see a coffin and people surrounding it. Muri iyi foto urabona isanduku bashyinguramo uwapfuye n'abantu bayikikije. Ibyo bigaragaza ko umuntu yapfuye. Let's explain. Then Harry became ill. Nuko Harry ararwara. He died last year. Yapfuye umwaka washize. He died of a heart attack. Yishwe n'umutima. Iyo tuvuga ngo runaka yishwe na, ariko ari indwara yamwishe, uvuga ngo he died of. He died of. Ntabwo ari of. Mutandukanye of ivuga kuvanaho na of ya preposition ivuga ngo cha. Urupfu rwa, the death of. Ntabwo ari of. Of. So, tuvuze ko yishwe n'umutima. He died of heart attack. Heart ni umutima, attack waguteye umuntu. Now let us look at common mistakes. Ubu mureke turebere hamwe amakosa akunze gukorwa. Turavuga ngo we say Harry is dead. Turavuga ngo Harry is dead, yapfuye. Ntabwo tuvuga ngo Harry is died or Harry is deaf. Ibyo died ntabwo bijyana na verb to be, iyo deaf ntabwo ijyana na verb to be. Dukoresha dead hamwe na verb to be y'umuntu yapfuye. Thanks for watching. This is the end of
birth, marriage, and death vocabulary. Aha niho dusoreje inyunguramagambo zijyanye no kuvuka, urushako ndetse n'urupfu. Thanks for watching. Mwakoze kutureba. If this is your first time, hit the subscribe button, like, share, comment. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri English Fluency Center, kanda subscribe, kanda ku gikumwe, ukande kuri share, ubyohereze ahantu ushaka nabo babashe kubibona. Bye bye for now.